nami ngizobe ngivotela khona la ngiyoza la sihambeni sonke ngabhalisela ukuvota khona sibaningi sibhalisela ukuvota khona la ngiyobe ngikhona so ngiyanicela ngani zakwethu ngicela sibenzeni ubulungiswa ikhishwe le-ANC angeke uphathe 30 years bese lokhu uthi khona ozokwenza ukuba i-ANC ibasebenzela abantu ngabe manje ayisakhankasi ngabe ayikhampeni ngabe bahleli imisebenzi yabo isiyabakhulumela kodwa ngoba ayikho into abayenzile bayabona ukuthi bayanixhaphaza babuya futhi bakhampeni abagcwele yonke indawo abakaze beqashe nelodwa itekisi kulama campaign abawenzayo baqasha amabhasi ngoba banikhombisa ukuthi lemboni bafuna ukuyithatha ngicela singavumi ngani zakwethu ngicela wonke umuntu mesuka namhlanje uma uyovota hamba ufike uthinte lapha ku-MK ningakhulumi kakhulu mabekhuluma befika nento abafika nayo bethi nazi izinto uthatha ufake esikhwameni bethi hayi uyabona uma uzukuthi baphendule mabeqamba amanga